Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Prabowo mengklaim bantuan pasukan itu akan dikerahkan ke rumah sakit lapangan yang ada di Gaza. Saat menghadiri Institute for Strategic Studies, dialog Ke21 di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyebut siap mengevakuasi warga sipil Gaza yang terluka. Prabowo menjelaskan Indonesia berkomitmen menjaga perdamaian di Gaza dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals.